براستی چونکی اوه گاوه گلای کسی تهم اصلا باری بخونه نه تشتکه چه گرینگی خون بلکه پیغمبر خدا گویی علیه السلام لم يبقى من الوحي الا المبشرات. يعني شو وحي چه تشي نما سري عردش بلی مبشرات چنه گویی خونک و باش مروف ایماندار دبینتن ده تترکاوی دا مزگینیه که آن هشیار کردنه که خلطیه که خرابیه که يعني وحي پارچه که يعني خون پارچه که شوحنه وحي. طبعا خون ادبنا چند قسمك خون ادبنا چند قسمك قسم ايكي يخونه اش خديه شرخ خود تعالى ويا اف خونه هنبوتهاتي بونو منت بيني بحشت جهنم بيني پیغمبر خدا بيني عليه الصلاه والسلام بيني تو المزگفته و اف نوعيه ثانيه يعني تو بيني تشت خير وباشي كو خدا اینا بدن نشات دادن. خونه کادی های شیطانیه بونو منوی خونه هدا تو ده ترسی ده بینی سرته تجیب کردن ده بینی بونو منا تو اتعرض داد کبی يعني او تشتت تبتدى ترسي. خونه کادی های اضغاث احلاما يعني او تشتت روجيت ديتي ديال انت خونه دا يعني تشوف وكي عدساك يا او تشتت سجل كتروجي شوي شريطه كي دوباره كتبوتا تا روجي بونمونه تو جلای تنی بوی بونمونه آف دستانه کفتونه وستی ده خونه دا آوه بینی تو آوه ود خوی و هكذا يعني انت سر هزرك ينبستي انت شيء تروجي كده ده شوي تد خونه دا